Башта татарча аудио яңгырayacak. The English version will follow after. Билек, көзге урман панносы, мамык тукыма, акрил жибе, тамбурлы шигу, күпертелгән элмә ысулы. Нидерланд. Лейсән Гафурова, панно авторы һәм модель. Надя Рыбакова, фотограф. Дуо Моң. Юлия Губайдуллина, скрипка. Олия Исхакова, фортепиано. Музыкантлар. Кешегә табигатьне күзәтү һәм соклана белү сыйфаты хас. Табигатьнең самими матурлыгыннан күңел үсә, илһам белән тула, иҗат итү теләге туа. Осталар үз белемнәрен уртаклашырга әзер булып, безнең өчен берничә кул иҗаты дәресе уздырды. Шатланып катнаштым. Шигеп утырганда балаларым да кызыксынып китеп берничә атлам ясауны үтенде. Хәзер үзләре дә нәрсәдә булса шигәргә теләп, тукыма, җеп, киерге сайлыйлар. Милли традицияләрне ярату бала чактан ук тәрбияләнә дип уйлыйм. Лейсән, Нидерланд. October. The panel Autumn Forest. Feather fabric, acrylic fiber. Crocheting method. Netherlands. Leysen Ghafurova, panel author and model. Nadia Rybakova, photographer. Duo Mung. Yulia Gubaidulina, violin. Olya Ishakova, piano. Musicians. Human beings have the ability to observe and admire nature. Pure beauty of nature lets your heart grow, fills it with inspiration and the desire to be creative. The craftspersons were ready to share their knowledge and held several handicraft lessons for us. I was happy to participate. As I was embroidering, my kids got interested too and asked me to do a few stitches. Now they choose fabric, threads and garments themselves when embroidering something. I think that the love for national traditions is nurtured from childhood. Leysen, Netherlands.